Hallelujah, nyaingo yu try hagan ni kapor. Kapamenta. Ngakwa ban kran hagan ni kasingi. Syapang kadaw. Teng pila ju pak kam ya pi. Nela ju khot ya pi. Phim kwa ar ban leng ba fi thao daw no de ki fitep kala jia bat nga house nam arajar ar. Ngadap sudap kala bamut house nam arajar. Te ha arajar ar la khot yangai tai pastor ban kran yang ha ka wei ne ki jeseng ma iru indon. Yang sakran ma fi mo. Fitep kum khona samla nga ko i pastor mestep nga phone nga to ko por phone yeng da kan mau padon kini mobile ye nga phone hayeng jong i nga tip mestep idang don ye nga pastor nga nom la ban kren belayu nga mi kenyang pastor nga mi kenyang sanga klemi nomor ngalas knyu ki kijat jonga pangadayuan kren berkantaro akmat jong ki pastor kindon lai sangut ki pastor ye bai ibu nga ban kren ngala knyu ngai kata kadau fitep bat nga kamle jeseng hero kata ka jeseng dari janmi sawuji nga ban keren hadu kada po siwiji fitip ngalami knyang lut pat pomet hare nga pene nganem lek entak sing nama ngatak sulek ngan ngalatep hare kumla syairu kata knyang kam jahiro kam mi be knyang kadang dai kadang purman hadu kada lek kendui pastor manong pastor map mo yang beli nga ngala tok yu fi ngai ka daw yu fi mangami knyang janga klemi hare habang ala bai daw hadin kata nga sabi bari pasoi da doai nga hoi nga sayo i jing pen khia ken kan do nangi la jul ai daw kum ta dan tang fidon program ne fidon ye tagyam ni ai daw bangi kwa ban lait denem pej bangi kham tam e ka jaj ben riu jangi khasi ngi de lek school ne lek jeseng istunat do ban shong he ka ben ka bashakmat ne shadien istunat ban yeng la jong shakmat ne ban bishar te bayeng shakmat ha ban bishar no ngide kum ta ngi borobor ngi stana be nadin ngim da sutna ban mi bat ngi ai daw bat pite bot sen kata ka daw bat para brio ngi ai bat kham tam ru bat blay ngi ai ka daw tentang utrai khot ngi ban kala ka bamut handa ngi ngim tre ban kala ka bamut ngi ai daw yu blay yong ablay abdallah temban fi bot sen wat nga ne ma piru ngi ai daw bun sen yu utrai denam utrai khot ngi wong kala no pai no trai ngan sa kala ngi namar baleng ngi bon plat ka daw pengin ya pej hagan ga singi chapang wei samla udang samla hagan ga por lagi pej chapang jong u kata ka de na ka kitab u Jeremiah pengin ya pej chapang u Jeremiah ka Bible ka ong hang ne halnong ka banung kong hi se jrong fin de puli hang tu fin sem ka jingkhot yo Jeremiah unang ya tholupa kene ri ka jingkhot yo ngi ya pej wa u Jeremiah u de khon jong no ban nang no uwan pengin su tho bele u ai pat ki daw hadien Kaktin jauh terai ke ongkum ne. Kiktin u Jeremiah u kon u Helkaya u ba na kilingdo kiba na ana thot hakari Benjamin. Ke Bible hang ne ke batai u Jeremiah bat sapang u kpa jong u Jeremiah bat ke jing trei jong ki. Ke Bible ke batai hang ne bu Jeremiah u wan na ka long yeng jong lingdo na ka long yeng jong ki lebi. Ke bamot ke yeng ke jong u Jeremiah baro kidei ki basyakri yo blai. Hak pok a temple. Hana u blai udan man khot pat u Jeremiah om kumu lingdo. Nomor ki lingdo barabor ki pendap ya kata ka ai bakan nyam ber kerukom ke keren hapo kitab Leviticus. Bat kata kan ada ibe ke ritual ni kita jingle jongki na ka wei ka por sha ka wei ka por bat ki la melan ha kata ka jingle. Hana u blai hang ne u kwa man khot u Jeremiah om kumu lingdo. Hana u kwa khot ya u kumu nong itu lupa. Bat banlong unong itu lupa kaya per bak labak bat banlong lingdo. Namar banlong lingdo kalong ke basuk bha pim dan kam ban yok sngowi ke sur no blay pishu le bet ya ke ai baladap tho lupa kitab Leviticus ya kata le ya garukom kumta kaladep kabamot kalong tik kumbalek 3 po office 10 to 5 kata ka por ka jong fi ga day bat ting khat pin 3 kham tam bat kata la phi 3 kham tam ro pin da thnum teng teng phi yo ka jing siu extra la phi 3 kham tam kanai kalong kum joro ka kam jong lingdo ha ka ko por ken ba ki trei ya kata ka benta ka jong ki hare blai udan pat ban kran ya u Jeremiah hang ne pinda pet ya ka dekot ka basaw kong ti ka chen utrai kala wan hanga ka baong habang ampat penlong ya me ha ka kpo ngala itho ya me bat haba mempat mi naga kpo ngala pen kentang ya me ngala thung ya me banlong unong itho lupa ya ki jat ben reo utrai hang ne wong Yo Jeremiah wan ban keren yo Jeremiah baru ngala itu ya me. Ban ngatip ya me.
But nado ka kepo jong ka keme lapan kentang. But beli lapan kentang yu Jeremiah nomor kupau de uling do. Fio, badi kene la keren ro haka stis kinong koren la da fipet nong ga ba hinjo. Kada khot ka ba khat sao ter kong. Namar lapan kentang yo to tengah ubam nge haka ta tengah. But ia kata tengah ka bam nge ru lapan kentang ya ka hau tau tengah lemda kumta ki khun jong pi kilong ki bam kentang. Kabamot lada kime kpa ki dei ki bala kentang ki khun kin dei ki bala kentang. Baru Jeremiah uladai lupa ba kentang namar ka Bible ka batai ba ukpa jong u de lingdo uwan na ka yeng lingdo pat ki bawan na ka yeng jong lebi ki khon jong ki kin tre ya tahi ka kam ka bamot ka ni ka di jing her pateng la bar kata ka di ka basuk bha na ka banta u Jeremiah baru turai haba ukran pa u Jeremiah baru wang haba ngapat penlong ya me haga kpo ngala itu ya me bat haba mempat mi na ka kpo ngala pen kentang ya me ngala thung ya me balong unong ya tho lupa we hang de Jeremiah usong artatin ublay wang umdai balapan kentang ya me kum lebi ne kum lingdo lapan kentang ya me kum we nong ya tho lupa but peke bu Jeremiah padu ong hadin kata dekhot benrio ngate ngala ong atrai ublay hakmi ngam nang kren naba ngadang kena wang no ngam nang keren, kumno keren pat. Fi, kabamut ke excuse ku jong direct markhamat better. Wong. Wai da wai ti boleh. Balai wong ngadang kena. Kanu ngadang kena ne. Da bilai temen lut ma. Ki ba hapo propose dam kanu ngan. Fi dai kena lut. Amen. Ne bilai so temen na. Kanu la so temen thang ne. Kena am don kanu la so temen. Don dan berakti nama role ano nginum teman denam deh ngiyong kado ke teman kamen same ke samla but une Jeremiah hang ne wong ngam nang keren utrai wong ngalapen kentang me nado nak po jo ke me melong no itu lupa ya ki jaj ben rio une wong atrai ngam nang keren takut try me pen kentang ngate ngam nang but pitep fin kan mau ke ni we ada ubriu u ya keren bad ublay ula ban keren bad no hari ka bamal ada ubriu ikran bat baro lada umnang ban ikran bat ublay kabamot umnang keren fisto egata lada ubriu ukran bat ublay ula ban yang kakmat jongno ya ka baun keren hari lada ubriu ikran tang bat kibriu ikran bat ublay kabamot ubriu umpat nang ban keren fiu Jeremiah hang niu kam la ban suso ya kata lada ulat nang ban keren bat ublay ula ban keren bat no ru hai kini kisih babun ki bami nganong ya pi ki ba syakri ublay kimdei ki bami nak ba ki kran baru blay ki kran bar ki brio ki download ya ke jing start ba ke jing champang jangan dengan perthai hari kim tip kumno ban kran baru blay kila ban kamel de ngade usyakri jong blay ngade pastor ngala pas BD kata-kata ai doctorate nak ma kapiang ya kata hari shumo du tau brio umnang ban duai ban kran baru blay ne su thu ya ka sur jong blay leno ke jing start jong baru Jeremiah hang ne uladai ulebi but habo yosngau ukendet namar hang ne long ban long nang thu lupa but nasa banong ban tu lupa cuma mentang iyo pan kentang tu lupa ngidak kemana ublay nong fide nong tu lupa kan nong kalong nong tu lupa right kiti amen to ngaku bersutoi ke cing ma fite babon nang ngi pakhat itu lupa am ka babon ne cuma mentang ka khot Sophie ngada doai Sophie file yu menen ngayo i bamenen fidan hak ta kamera kumta file kumta kan nong nabi fi pakhat kino tu lupa ki ditang bayo i kumta lun ki yu i lut ke file kata ke perkhan itu lupa ngan batai ya fi atas men berem de itu lupa haban ya lung khoj laisnam kum Isaya nang ta kum Jeremiah syo hayeng bendi ta de ka kamram jong no nong ya thu lupa sha len thamau ta de ka kamram jong no ki kam jong no fi te badal long lebi ka de ka kam badon burom nama kada don do ka jan pong ki ban yat kum no adong sedong hari balong ni tu lupa tentang ki hap pong jan jot pong jan ki hap le kum ta yu Hosea ong kelishim ya ka tengah balak klem kum ta balong ni tu lupa kan no pi ko balong pai menta tam prakti syur ang atep nama haka ni ka New Testament haka ni ka ya jo ka ji ngi perkhat no tu lupa de tang uta bada dua yu ilut kata kam dei ka office jong prophet kata kadai tang bau try upendap ya udah kejing ai jong men semon yo i kita amen har no itu lupa u compare lo ko malai jaw lo yang be khmat jong ahap ai ahap onam slap komong manga
challenge direct nang ta pet no ri no ele chong sap penyapan ap kabam na tangap tang kanuan na bibi ko abam jimbam tangap ha don bakwa finot don ra jimbam tangap ang bam sa ora do tangap fin bam ha ta ki office jong ki prophet kata de jinge per ba hey bala misinterpret haka testament ga batmai ba bon sin ngi perkhat da kumwei dai kata u Jeremiah ong ngam tre lamar ong tala temente ka biang keng kata hari menta tadang samla ngan liyeng ka majuk men peniang yang ngamen patarjan yang ngamen ong kumta ni ka ba tan fio u pet namar balai namar usutu kadang sok kane ka kam balong lingdo ban balong noing tolupa kan mau blay bangingi siya kriyam udah blay ubayalam yang siya kalinti ka bakem siya bakulot upen kem yang hado kata-kata bahaga taka jing kem ngin sani abai tang yo try bangini yo siya kadiang siya kamon yun yunoro but hang ne yo Jeremiah nama ka Bible ka batay kupade lingdo kamo nirung debe lingdo un siya kri yo blay baro siya kri yo blay Hari baro ngi syakri ne kumba ublay kwa na ngipat. Baro ngi laban day kristan. Hari ukris udan ne bat ngi. Bat ngi ngitan ne yaki way siya ukris. Bat ka Bible ka batay hang ne bu Jeremiah hang kani ka jaka. Wang ngadang samla ngam nang ban keren. Tin ka jong try kawan hang ne bu try wang. Kum ne yu Jeremiah. Hang rekod ka ba nyo. Hari try ula ong yanga. Wat ong ngadang kana. Nabah kino kibangan pa ya me men let ken but ya ke kabangan hukum ya me men keren ken une do ngadang kena try ong atip mem dei menang kena pila ban ak samla teng nim dei samla kidan kibre adap san post nem na sau post nem na repost nem pila ban pen yong snyu pila ban le kat ba pi pen itona de gadur hari ka sieng te pimla man pen samla biang pindah yang kam slam ade ne Oda kadai neam pila aban make up pila aban taban pin kat bale sun rang le sun thai kile kat bale sieng de phim lan par samla kadai ya sieng de gila batai ta yang kham slam namar bale kisran gisieng laduna calcium ke kerta layat but try wong you Jeremiah ne wadong memang kena ngatip Kelek ya kayak bangala hukum ngangan do rekat bat me bat utrai ubatai ya kayak ibu Jeremiah udan po jong beleu Jeremiah ong bangadang kena beleu ai kata ka excuse hang ne ong dekot ke bapra WhatsApp ting na ka benta jong ki ong no WhatsApp ting na ka benta jong ki but kebamot how Jeremiah don kani ka mensim shap ting ta But kani ka mensim shap ting ke ele yu Jeremiah hado kata-kata mo ay excuse yo blay. But hanga ba hapiru bun sin ngidan yang ka mensim shap ting ikwa ay ba syakri yo blay. Kitip mo blay khot ingi sa jingkala bamot. Hari ngi shap ting la nga kala ka bamot kini ki perlok jong akin ino yang ha. But ngi ay daw ablay metip em. Tagdang ngi kwa ay ba syakri yo blay ngi ting palat yo lock. But lamar ba ting yo lock yilong kimi ki ting yo lock but ki ay excuse ablay metip em. Ngakwa man siya kriya me. Tagtag niya ay excuse na marki kon, niya ay excuse na marki business, niya ay excuse bon kike. Niya ay kadaw de yo blay. Manang ablay, may tip. Ngangam nang ablay. May tip ablay. Hanrag blay hang de ong kumuong yung Jeremiah. Bat ong ba ngadang kana. Yung idon laka jong kadaw na bang ong haban siya kriya blay. Yung idon laka jong hi kadaw na bang try nga kwae bar sa kriya me hanray but pitep ngi haban suto ya kata pitep dan so way tang Jeremiah bolong kumta hare dan so way sa kriya jong blay no ha kata testament gabaremi pinsham bol neu de bre u bajam no tame hare neu de ngala banong ya pi bo u ye kran ba u blay lar pi pet na kitab Exodus ha kalenong kabalai ba pinapet kumno bo blay ula khot yo ne yo Moses tien ka jong tnai ka ong na Exodus ka nong kabalai khot kabalai Moses sudah dengan ikan jingkwa bantip ngom ne tiu Moses ulang ngan pai kerpang menta ban kmi ya kan ikan jing ipau bakrau naka balai bakalau lenong kam ingdu no ulai benar siapa yang katakan lau lenong bakadon geding ada kam ingdu ukwa bantip namar balai baro kitip kim tre ban lewat ada Moses su compare wong ngada kwa bantip balai kam long kidon ki khanar em ya ka pinong naile ya ka to em kinda le khnang na marki kwa ban tip balai ba ong nga naile
Hadin dah kata song ngate beli fi ngan haile. But Moses rudan kata jinglong. Balai kata ka ding kadan kam ing kumno kam tang ada lepet. Kini sui tu khana kai na ada lepet. But ka Bible ka batai udah lek ban kio. But haba upoi hang ta ublay Ukraine Moses baduang. Go Moses. Nganget. Ada Moses ada umdai si shau beri berselur lakalon. Perkhat vi dah lepet tu khat vi dah kerteng nang tanah ding. Ha? Fi kwa problem Ukraine fi kam ta? Ukraine fi ne konro. Hey. Ini fi gini ya pet. Kan mau kita gipor bakami apa YouTube bakren apa lakat. Kan mau apa boy? Ha? Hey, keren lakat. Cuma menmit dan bakren fi lakat. Hey, cai vi lek. Hilem no. Nganget. Pet kerat jongi. Oh, kadang cakap bomlong. Perkat ma pi ne fitik ndak perkat dang bau belai Ukraine. Ngap perkat ane Moses fitik kam dai ka masuk pi. Nak kadang ding belai Ukraine. Moses baru wang lau nak juti. Palau you juti. La Moses beli palau juti ya. Hari ke Bible kong ukongo. Ukongo ya kata ke bau belai wang. Ke Bible kong abu ukongo. Ublai sedang banyak keren badu Moses. Pada apa? Ublay ustang berkeren yu Moses. Hakalanong ka basaw hinapit. Ba ublay uang yu Moses. Me menlet men mi. Menlet mengandor ringkat bat me. Menlong unong itu lupa. Menlong unong keren nak benta jonga. Hapo Egypt ke men pelat em yaki kon Israel napo Egypt ken. Men pelat nya kejeng nomrau. Pat Moses uang kemudian dekat benengkong. Tiu Moses ula ya topat ula ong. Hanrei hakmi kini mianget janga lemne sngap ya keketin jonga. Naba kin ong utrai syabla mi pau hame hang ne ka Bible ka batai ba ublay lo kran ni Moses phat boro shi lenong ukran ublay ba Moses habakut Moses jubab kumne kabyang ablay harada ngalet kinum nget ya ublay lo kran baralai lenong ba Moses ha lenong ka pasaw Moses o kumno yo kim nget fitep shubyang ublay kam tangon ni Moses. Namar boleh Moses apa kot uang baik kini nama ngai. Kita boleh you. What about Moses ulai kendo you boleh. Hendak umpat klet ya ke experience ke jong u. Kebenung kong hapa Egypt. Namar ki klam syam la kong u ya ke ke bo Moses uang. Teng ki beriu kila ya syam you try. Kim palak ban klet pat ya ke berem ke jong ki. Utrai uang ngala pen kut ya pi. Kiki ong ngadang deu ba pop. Utrai uang ngala pen em ya pi. Kiki ong ngapat yo jing pen em. Utrai uang ngala penlong pikis merkiling dok kikiong ni tegi dai tang kita ki rapjot ne kita ki balajot kejingem jongi ngim sengap dai ke ibu utrai uang ngim sengap ye ke ibu utrai uang ni perkat bai ye kata ke ai ke banggila ye kendo bar ke experience bar fitep how brave haga jabeng jong brewon arbenta ke conscious bar ke subconscious bar fitep ke ingi pen bam ya pok subconscious kan batai ai bangam pingilong. Bar kata ka subconscious ka bam lamba kata conscious jongi bar ngi hap masuk tu hakade ka bangite brew ngi puli ne ya ka tin ka jong blay man penrung ya ki baro hapo ka subconscious jongi ba subconscious jongi ngino bangilong ki bahok namar blay Moses sangne ula syam yo try ula yo try bukuran ngade ula yo ye ka burom jong try handa udan kan mau ya ka ka ba ulong wang ala persyang man pelaj ya ki kon Israel da ka bor de. Ada kikon Israel ki kantat yang haki om meno bala boy me bala nong bisar me men penyap yang ngiru ko penyap itu Egypt pi hang tau Moses sukundet bro haban pet bodo Moses umla ya kata aban priang bo try ong we kran Joshua bodo Moses larang ya pet Joshua hakad khot ka basipo ong kumne tu Moses ula ong ha utrai atrai jonga ngamlong uba pena ka shentur lemne meno lemne nadu ba mela kren batla usyakri hanre ngalong uba tlon kecingkran bat uba tlon utlet uba ayu tlon uya telet wah abang akren orang tlon uya kren bat ublay clear haru ai daw yu ban nga tlon nga fitep try hado badong tat try nga siong ji su Moses uang ila di bangalong kunta bat jisha umdai bolong kunta umdai Moses tlon umdai bo tlon ada Moses uthlon ada man thom ne te Moses ul ang hautra try jo nga ada man thom tam pe ka thom bet ne fisto am ukran bet re wong fite ulai shwa ka daw try ki no ngai nga haba ar nga thlon fisto am
ngibon sin ngi ai dao. Ayo. Ai dao. Pida pentian jai kelung ta. Silang no kelung mentale. Dalam kelung rep sutu hari nem. Ngasih perkat fi tentang ngah. Try pelong lang yang ngar kum balong ime ipa jong mansua. Mansua mangi dia dapat syong labut baru diang ta. Setiap ngimbam namar batkan, ngibam namar tu diang. Kadang kan tapi pilong hak juk jonga. Setiap kikmek palong kum balik mare step. Shano gidan. Kadayam? Mansua syongkop. Dayam? Dalam bab te bam kataru jasudah fi. Tada layo do aingo yang me terashi dekat ke do layo. Kata ka dei ke. Hari mentah ka ya per. Hari mentah fin dai iki kena kinang ha ban ai dau da. Ki ai dau bat fitep ki pet na ka examen jong ki pet na ki jong ki kena. Namar balai ki sngo bet ba ka dau ki ka biang. Teteng belim ni school namar ka juti ka jot. Fitep la da fikli ki kena ki ba khandai po ba prapo. Kajuti juki menur kim jiot juti bah. Kantam na defi dikun kado le. Na henmen ka poi satu kakut abi. Kan mau em? How da poi api la susu. Kita kikot what? Kidon kipes barang don kidon kipes bom don. Hari mentah biang lut. Nadong sedong. Ai dau tentang dang namar ni petulun bailong kum ni. Ki ai dau ta. Buan pelat beling aku wanon rai ni topik namar. Ni em ha ka juk ba bun pelat ka dau. Ni bun ba ka dau. Ni ai dau ba. Wat teng ban ai su try te ban ai ko ini sipo. Try metip mentau ban ai hap siu bicycle. Next month try. Nga okay don isin ang pastor lo nem ngasin ulah sembarai nga kalong sau sya. Namar usa kayo su wong kupta. Amen. Wong kupta wong kan siu no kan no. Tara kalabam klep kan siu kan no. Labam klep suno no blay li hap siu kan no sya. Perkara. Ngi klep dia kata. Ta siu sau sya ta ka biang. O kumta sa pastor ngo Bible ta kai kumta. Te kasong pat habi. Balada phim tre blay wong no. Tengin nepet malaki ka ongkom nama hindiat. Ubreu un lute yo ublay ne em. Pila ban lute yo ublay. Ha? Pejang ne kato. Ubreu un lute yo ublay ne em. Ula na man lute. Ula tapi. Ha kitab Hagai gong fidon ka pla ba. Pay. Naman ngi lute na no. Nau blay. Nau blay gila ban lute. Kumno ngilute no blame stip ngimdei bang ngilute na ublay ngilute no iya ka ai ka bo ublay ulatmu na ka banta jonga ba jong pi amen ngasiong phim tre ban kong tin blay ngam lay la danai kong ho phim lute yo ublay phi lute no na ublay ya ka jingtmu bo ublay utmu na jong pi na mo ublay uladon lupa ya ka jingtmu na ka banta ka jong pi bat lada pi phim tre ban kong ya kata ka Bible ka batay haga kitab Proverb kan rio pesan kong don kilenti kiba imat bet yo breu hanre ka bakut jongka kalong kilenti ka jingyam teng isngo bangim le ya kane kam le kata kadi kata sman bereme ai hanre ka yo ka pankut yangi sa ka jingyap na bak ka jing sa duk ka jing sa kordo sa namar ngi klampan kong yo try ya ka ai ka bo utray ula ong yangi iwei pa iwei dei namar kata kaktin ka jong utray kada ong ha kada khot ka khat nyo ka chu hi ka lanong kong ka lenti ba jong u ba bet long ba kenria na ka basnio uta u ba sungar yala ka lenti uri kendong yala ka mensium de kata ngi haban su tho ban sungar la ka jong ka lenti gen but Moses habang ngapai sang ne ka benta Moses sang ne haba wong yu try wong ngalong ba thlun fitem ngala banong if you why excuse mo u yu try hari kene ka excuse ka ba ayo try am ka long hadu kata ka ba ma na makane kan pelong yo Moses lada try kan touch na yo Moses am nga perkhat ngi ngin yo ban pule sa phang yo Moses but ka ai ka ba try utmu nam ta Moses na marfite ublek ka ba say yo Moses utip bo de tang uni ubanang ban tho na Moses uday ha ka juk mau but Moses ulayo ya ka jing hikai na po Egypt kumno ban tho but ublay ya ka ai ka ba na ai haban ai ho Moses bo ula ban tho ba kiwe kila ban pule namar shwa jong kane ki kon Israel na mano hakito ki por ya ke ai ke ki penhar pateng lamba ka jingkren na iwe kumta bada ka jingkren teng galong ka bama namar don pentam don penduna Moses sang ne wai de ka daw da
Wah, ika daw yung blay. Ban nga perkat na daw blay. Usap mo ika daw yung Moses. Bau nang keren. Bau telun. Perkat ma pi. Ngitharang ini miyok man pulih. Ya ka Torah, ni ka Testament ka barim. Sandali kitab yung ka Testament barim. Mau di Moses ubat thok ngala pa nong pi. Ya ka nongrim. Ya ka Bible barok mangingi pulih. Ripun tali kitab barok ngi pulih. Udah Moses ubalabu ya ka nongrim. But une babu nongrim u anga ngalong uwe. Ubah telun. Fitep. Pidapai hi ka nongrim bas dang ka Bible hi. Uni ubreu ubathok kini ke santli kitab udai ubathlon. Uang ang neam kum no ngan lej baniang da. Fite beli bathlon ngan batai ya fi. Moses ulayo ka training bandan no sim kum no ban kran. Nama ulahe kum kon jong paro da. Ulahe kum ta da. Utip da yang kamat sim. De baniang kum no. Fite bel no thlon Moses. Nado perbalali ap lang berat kan. Hari Klau. Ada bupat na Egypt, ulah poi hari Klau dan berkilang berot, lasang semalang berot, lasang pabe me. Sutu syu. Fio teng mo pimjukan pareng syu. Lapas degree pimjukan pareng syu. Hari ka to kat nisnam kum poi bedo hapkan pareng long kum do. Laklat Fio Moses sang ne dei bo nang keren. Namar bo ladon bat kilang berot. Ulah kelet. Lalong tik nganong ya fi. Lada mat bit kat bit belakai football. Lada ulah sange nak bentar lais nam palakai biang long no. Thlon ya kan ni Moses Ukraine kan. Vio umdai bo thlon. Hade uang namar bangal ladon ni riklau. Bat kilang berot. Bar ngladon berkini ki breu sini. Ngam nang syu. Kidon ki ba utrai ulah bu lupa podon hot jangi. Haba utrai Ukraine ngi yong trai ngam nang. Kidon ki talan ki ba utrai ulah bu lupa ngi. Ngitep ya kata. Bar ngong ngim nang. Bar fitip habu Moses uang ngam nang pida pek pat susu ada khot kaba khat lai uang kum ne teu la ong atrai tu pa ngakerpat ya me dauta ya uba me dei ban pa hang ne li uang sedon ngam nang bang kren haba lai maneng kong uang yo kim nget ba ruang ngam nang ban kren su ba lai li uang pat re kiwe ngam tre lek hare ba pala dei bo blai jongi nganong ye fi ya ke ei ka ba utmu unum kalana kata Moses bang pano na utaba ni ban pa. Wang hinga la biang. Pano na kita ba me kwa ba men pa ta try. Bali me yang hinga skwa wan pek na biang Aduh try. Dan ne bang. Fitip tentang kalong kum juru ngi dalit jeseng. Ngi sulit jeseng man supet lorni tentang le nokon. Fitip dan apa boy. Ta gidan Bible study sya boy. Ti selit pasal bantai hading tu nga selit mga. Ti tadi ko pek pasal bantai. Ngari keren mga. Fitip ipek yong na li pasal bantai yong ana. Hati bi beli hang ni bayo. Berkat lah kedua ye darang do nomor lawan bela kecik temu pastor bantai. Kado kan fi wan kata. Denam. Cai wan da tijik temu ngan lek pek ye pastor ngan lek pek kindiat longkum do. Kam dei bangi wan lorni ka ketin lorni ka ki isuan ban su pek ta. Ta kado kan fi nengkong fi ngan chu lek jeseng sisian. Din kata pat man kata yo kamen sim dalam lek jeseng kele jeseng. Kele jeseng kan ngat long kunta. Amdan ni ra kunta ro. Ha? Fisiwan pe. Ngangai kadon ni kamen sim jing kuntu fi. Dai te si play fi ni janmiat san baje. Ni dong le baman sino to stonat ke. Ni boros tio la tre la thai den re. Ha? Ne fi ki thia be janmiat dong le jeseng be tong janmiat. Ke thia be sa bo san ma je po jeseng. Hey man si play along mala korku. Mau fiteng teng sulit te ban supek yaki wei hadu try don man keren yangi Moses sangi uskwa ban lepek mesia patai start ngan kiu manga ngadi Hebrew mesia tingput ukiu te ban lepek baraba ukiu yo iam utrai don man keren yu badai Moses hey Moses teng sai long kum ne pi pian lam jeseng ngeki wei piso ban pedi pai try ku ta yang api pek try kam ku ta mani ni ya milenial ni try kawan lama. Hang ne Moses pai de. Beli try. Ha bakut pa ibadai ban pa. Ban fitep ha bau ong Moses kum ta dekat bakar saum ne. Tiga cing butar ublai kalame persyayu Moses. But Moses we keren berkai yang ne. Ha? We keren berkai. Lara kading kala bitar kalau ngono. Fisu bukan warna bi kejinget kasih. Fitep kading ga juru kero. Fitep dah. Just lu ding gini, lu gas kini.
Masliu dia yang kitip tentang kawan oh keding kedon bon man kain tas ngi. Fiate be kata? Oh mentah. Ka gas kanum le kata hitar kanum le kata. Fisam tang ba pitang dieng. Fiate be kata? Perkat da bitar le katu siong da reki keding. Da bitar le. Ha? Da bitar le perkat keding blay kena keding de pini. Bitar ha dus betain ne. Wow. Ha? Ka Bible ko hadu bau blay da bitar. Ngantip yan nga kren ha kasi badon hang ni na fi bapet ne. Yo fi ju ai dau bet wanum ai lat. Nganong fi kata jong fi adu kata bau blay bitar fi. Wala lau blay bitar yang pareun kot ya fi. Amen. Naman hang ni kayu blay bitar wang. Mlay Moses memtrek udon men jong meu Aaron. Dei mame bajet, dei katau Aaron ulen yu Moses. Dei blay ujet yu Aaron di sana kong. Ujet be Moses. Dei Moses ba ai dau. Dei Moses ba ai dau. Fitep ublay kwa bangkren ya fi marmet. Wanum ap iki way. Pihap jubab ma fi marway. Amen. Pihak ban jubab wanum ai dau mano. Ni try fitep try dalah hek kikun ngan sa syakri ya me kum ta ter yo dalah hek kikun ni ngala temen dalah jeseng saka jeseng ka pas slam ni ngamla ni bun ba ai dau. But si blay ya tek bun sin pinda yo ibe ya. Ka finstang ban suk po. Finstang kishit na du si sa janjan mit. Finstang ban long kumnur sa jan da mit. Man penkang if si blay balik syakri kan na pisu experience na pisu syam ya kata. Fida syakri yo try fin syam si blay le babang tiaba. Dari fi kambit TV si sa jan pun program babes. Falong fi TV page kinjat. Page kinjat. Si blay mun syale gidon bomlet jeseng si blay tang namar Saktiman. Kadon be kadau ba nai syakri yo blay. Kadau ba nai maret nam ta jong blay. Bar pinda pet Lukas ka ba kandai pinda idon kadau dan wele sha bangan le do yu pa ba de ka kemi jong sha bangan le tap yiki kum tar ki pan ya kadau ngiru bun sin ngi ai ya kadau ngi ai kadau jong exam ngi ai kadau bang kapat biang nganong ye pi la pi perkhat ha ka ne ka perthai lanono ka dum biang hari fi haban su tho ha ka por bu try kren yang ha nong no hoi try ngang ne hoi try ngang ne hari ni bon se ngi nom ong ngang ne try ngam la ngin ong kadau de kata you don na pi try ku kren be ye pi hari bon sen pi ai kadau fi te u Jeremiah ai kadau bo ngadang samla hari blay wong ngan penlong ye me unoi thu lupa se ki jai ben riu baro Moses wong ngalong obat thalon yo kim nget yang pano de ki we hari blay wong ngan yang bat me Moses nga ai ngo you try wat ha ka jing trot jangi eno yangi u yang bat ngi amen u yang bat ngi lada Moses ulanang ban yang ngakmat jong utrai u paro le de u lada Jeremiah ulanang ban kran bat u blay ki jaj ben riu ki de ki namar baro ki jaj ben riu ki mi na u blay Tadai kata hadin bau Jeremiah ula suto ya kata haglnong ga balai pinyo pin puli wadu Jeremiah udan hapoka along ukram artatin yo blay namar blay uang ala yeng na kabanta jong blay bar fite pinda puli ka kitab Jeremiah nga siong lar fikli na nga pastor ka kitab iyu ga ba edo ban songthong kitab Jeremiah namar ha kitab Jeremiah kalong kulmara do kata-kata bateng teng nginum suto reibu blay ukran ne Jeremiah ukran but new Jeremiah dei ru siong ba unong itu lupa yambat Nung itu lupa ayo? Bayamba. Wat kataru try penon kam. Kan wat bayamba. Kan pak kerla jauh. Ublay don kam ya pi. Amen. Lada filong ku Moses ru ublay don kam ya pi. Fiang ngatulun. Don batulun. Don biang try pano ikiwe. Oh fi ngai ka daw ngono fi stemara jar ar. Ranu nang tangam juai daw ju. Ngai ka daw dong. Nomor boleh ngap perkat ya kini ki brio teh. Ru di pastor kini ngan yang khmat kini ai daw no. But fitep, ano nang tanga suto. Ladang lala bani yang nam ta jong belai. Magala bani kren badu belai kibriu kideyo. Amen. Amen. Ngi haburom syo yu belai. Atang nginang ban burom yu belai. Nginang ban reverend yu nganong ifi. Ban suto way ba ulong. Kajing kot kajing kentang ka jong u. Ara ngila ban suto ya katam. Oh ifi ya kibriu le yam. Ngila nang ban burom ki kumpara brio. Bangin aya ki yu tau belai uba em gen. Amen. Lang babangi aya kaktin.
Hari nginam ai ka daw. But kam tame habu blay Ukraine yangi ban kala no ban pai no. Tentang blay Ukraine fi wanai di sho. Nai bo ai sho kumne. Nai nia sho. Nai le sho ya kane. Wat artatien. U blay Ukraine pi pat. Pim kloi ti ka ban kala. U khot ya pi chaka jing kala bomot. Pi pat bun se fi no. Up atrai. Ngampat la. Ngandala ino ya kata. Ngandala ino ya kata. Ya kan mau don wi kena badi drok suong. Ngakwa ban kala hadai kumni te am pastor anda bangala la ban e ka drox ngakli u lano mela ban e wang ngam tep hadai ngong yo la me yo try manta utau try tep ban e ya me ka drox amen ada pi yo try udan ka bor ban ai bor pi be pin e ya ka drox namar ha ka met jong pi kanum dei su ka jong pi kla dei ka temple ka jong blai amen. Tentang yang ngandala record yala de penum la ban record yala de lam dau de try ubawan hapo ka jong pi ban shong happy ban ma u un pelong pi ban record ken. Amen. Ya ka ba pim la utrai un ong ngangala. Bangan batai fi ka met jong bru kindian samangan penkut. Kalong per ba. Kadon ka por. Fitep ba ka met jong fi hi ka tik jing bam kanong nai bam. Ka met ite kanong. Kala ban lo ka tigi por ban kofio ngabang palat. Hadin ang ko to ka met jong fi kang nai bam. Kanong fi se bam dos niang. Kini ki bam ngala banong fi teng bun sen den am kamet jong fi. Katak supet hita kala pre. Ya to kshong. Chilong kam ta don. Tang supet chilong bi. Hade ne. Fi kamet jong fi kamla ban pediang ai kata. Kumba kamet jong fi kamla ban pediang ai ka pesan. Pan na fi kwa ban bam. Teng ni jing ibong to muri ko bom pada. Du kamet kalong. No. No entry. Habalong no entry. Fi numba me kata. Fi kata ko por kadai kamet kadang sansare fi da. Fi sto kamet kadang kata ko por. Hare perkada fi lada ha kata kamet utrai udan. Ke kelalong no kamet ke jong utrai habaong temple jong play ke member ke kelalong no kamet jong utrai kan jayu. Fi kata kamet hi kano. Kakiat no entry. Drugs no entry. Jing thnum jing enya no entry. Jing tharais new no entry. Yo. Balai namar utrai ulayo. Tadi kata ngibun sen par ngiyo ondala temen ngiai kadau ondala jiha kumta wadum ap ya kata kadau kongo no. Nanti yo ngikut kumakut utu ruspa apa dujok. Apa dujok udwai. Ngong fi. Apa ngai kai sepang jing dwai ngai ong ne. Ngau ubreu udwai nengkong hakane ka kendau. Ula bandwai ha beneng. Ula bandwai ha kepo jong kedok ha. Bat ula ro bandwai na po dujok. Ke Bible ke batai kumta. Ke jing tuai kadon habaro aja ka. Hang ni apa kendau na yeng, na lum, ha hang nong lo pila banduai. Pila banduai nak podok haro, jona duai nak ta. Pila banduai na peneng ro pina pulih kita cipen pa ba kia duai lanu atroa min penher keput kia duai de. Ha beneng. Dia don bong ni ki be jungi mo kia duai nam ta jungi kia duai penher keput kini ki bahiang juga kamai doi ka. Ciper kan dengan pulih kita cipen pa nga try. Ke Bible ke batai kita cipen pa ba kia duai. Kiduai, but napa dujok undi baru sepa duai. Kacing duai kadon apa roh cakala pim duai hang ni pertai pinsa duai. Lade habereng ni dujok ngantep ya kata. Harai pinsa duai. Kata tengah tikena. Mamar ke Bible kong. Dia kata fino ni ngate pastor jitu haban duai. Melelei. Cai tu mentakat bamon. Yo ada peh dujok. Ai Ayo, lang tip hapo beneng yo fi duai. Lada fi poi ha beneng ta aingo yo try kram da duai. Lada fi poi beneng. Jadi special shisha. Mo ha banong ngi habun bu jikli ablay. Ngi pat kumno. Ngi don kamera kerpang namar ngi baduai. Kini ba kram duai ki poi namar kita no am. Dalam duai ro am ublay badap jikai poi beneng da yo. Dede ngap tip ya kata. Lada ki poi maki ada labun debi ban bu jikli ublay. Ngi baduai te play ngi misong lang begini bakram duai yogi kala je tu lang ikwa kamera special. Pakai Bible kaong Abraham Ukraine yo ne baru spa baro ha ka perthai melayo ke babha. Ong kum ta ta meken ma men medon ha ka perthai melayo ya ke babha. Hari ha ka ta ka babha ngala banong yifi. Uni baru spa try la ai daw yo blai. Bokam la ban ai ti lot ya la de sho blai. Day namar kata kejingkut jong uka poy dujok namar uai excuse yo blay. Hari Lazarus ulapang to jaw baro to jaw hagamat ke jong. Bar kata wan jilia aduk so iti to jaw. Super kat vi to jaw mi prom kiskan ki namar de jaka shit Israel.
Kena jaga shit. Kamilut kamta. So wan menjelia ya kata. Hanrai uklam ai dau si sengiru benang mengandam syakriyo belai. Dahi nama kata udan pada belai. Kasong hanga pada pipat. Yok nginamar bangi suktan. Ngi biang lu nadong syadong. Ngi ai kadau pada yo belai. Belai wong pedang nga. Emmat nga. Kaman sim jong try ka kren ya fi. Astuna dan ni kersan bacu yo. Imnang play Bible. Yo handu try kursi yo ngalai je mestap banduai. Yo try je kursi yo pi lai je mestap na banduai ro. Utrai ujuk keren ya pi piang ni lasai. Lasai ngan sale pi bu sa ya ka balasai. Handai ka balasai ka jong fi kamwan. Yo fi bu banong ngan sa kongo ya ka tin ka jong blai. Ngan sa pediang ya ka ibu trai keren. Pi ai ka dau yo trai keren ni pi wong. Wanam ong mangadang samla, wanam ong mangadang kena, wanam ong mangadang tulun, wanam ong mangan pa de kiwen mal trai ong ngadon kam ya pi. Ya don hakane ka jaka. Ne pi bapet. Pi sutu pi ai dau. Kai de ka por kelano, pai no banong trai ngang ne. Keren ya nga. Kata ya nga. Ben kela ya nga. Yo trai ong ino ya kata. Pi piong em. Pi ai ka dau. Pi ai be ka dau. Hakane si trai ong nai bu dau ya nga. Namang ngatip pi pila. At pitep, kaktiin ka jong try ka ong, nag-stage kinong Pilipi, nong ka banang kong dekat bahan reo ka ong. Bangga da ngay scam ya kanihi, bauta ubalas dang api ya ka jingle babha, un panjana ya ka, hado ka sengi uji sukres. Try ko aban sedang napi. Padahal sedang napi, un panjana iro, ya ka jingem ka jong pi. Umusa sang ne wang ngalong kum tahre try wang sedang mo na me tama ngatip. May keren ka ba may tulun, hera memday ba tulun. Yung Jeremiah wang ngadang samla u artatin lamar wang kasuk ka kamling do. Ka kamling do bangan le ka ju si ka ju man ka sngi. Kasuk ba ka ka kam balay may kot yang asa ka ka we. Yo try kot fi ka we. Yo pisilong kristan ka ba suk ba ba sulong kristan ada try wang ngam ko apilong kristan nga ko apilong sanran jonga nong bu jonga ubadon bat ngaman ka kelep mat ubasutho ya ka sur ka jonga. Kan mau ya ki senran la khot kristan handai kristan pat ju khot senran namar yo kim dai ki senran namar balik ki senran ki tho yu kris ki kristan babon kim tep bat ban long kristan ka long ka basuk kum ba u Jeremiah wan na ka yeng jong lingdo ula ban long lingdo kata ka dai ka basuk ula tep ki ritual ya kita ki jing ai jing kinia ba dai ban le kum nu ha ka no ka por ka dai ki nyam ayu utep lot ya kata do try wa ngam khot ya me ban long lingdo ka khot ya me ban long ne tho lupa Jeremiah ang tau kinyo namar ngingi perkat bakalenti jong try ka long ka bakalot hanu try ong khot pi jak bakem ba phin eno ye ke jong ka perthei ba phin bod yang a lam da pi la len ya la de na ka banta jong a phim la ban de u jong a de ka ta wang da pi kwa ban bod yang a to ba ye ka ding phana ka suk ka ban wa ka suk ka ban deng ka suk ka ban subu sha khamat ken han roi ban ba man ka sngi ka ta ka de ka ba try wang ka kwa ya ka ta min sim ba khoi to min sim ba khoi tuan udah nak ni jaka min sim ba khoi tuan wan shong ha po do nu jonga min sim ba khoi tuan udah nak ni jaka ban kia ban pen em ban pelan Jisu dan kini kecakap berhampa Jisu dan kadon kejing pen kia kadon kejing pen em kadon kejing pelan men siam bakut tuan men siam bakut tuan men siam bakut tuan wan shong hapo do do jonga Kublish bun try Jisu. Ya kan kita ka jome. Kublish bun try Jisu nak bentang kan ke jan me kin try mengila me dor lekat nam. Mani ya me kin try. Meong kin try kan ke ski kin try melak pelong kin try mengin lek kemen bat shot kemen kin try. Mengangu ba ka kemen jome kin try kalong ka por kin try.
Miang kin tra Jesu ha ka Jesu bha ka jume ka dan ka jingim kin tra Bacha kin tra ka dan ka jingim kin tra ne ka jaka man ta kin tra ban pin ke pat kin tra ya no re no kin tra ban kta ya no re no kin tra Jesu ban pin khia ya ka jing pang ka jong ki kin tra Bacha kin tra man pin em ma tra ya ka man sim ka jok jong ki kin tra Jesu ya ngo kin tra ma ka bo ka buram ka jume kin tra ka tap ya ka kamra kin tra Jesu ya ngo kin tra Jesu tra ya ka besle ka tma ka jume ha ka jing ka jungi ne ka bo man ta ni hango kan tra Jesu ya ka jing e ka jume kan tra Jesu ya ngo i me kan tra ne ka bo man ta i ka tie kan tra ka buram ka jingo i me kan tra ha ka teng Jesus Christ ki do